Sanibonani Mzansi, ngiyabonga kakhulu ukuthi uthando nesithembu likhulile laze lafika la likhona. Le video le angivamile ukwenza ama video kodwa ngithi angiyenze ngoba ngiyabona ukuthi hayi impe engibhekene nayo inkulu. Kodwa ngesikhathi siqala uthando nesithembu sishonga ukuthi konke kuzoba kuhle noma kuzoba kubi. Sathi naku thina sizoninikeza isithembu bese niya decide nina ukuthi niyasifuna isithembu noma nisifuna. But into eyenza ngenze le video ukukhuluma ngoMakhumalo. I have never said uMakhumalo lento enishoyo ngaye. Ngithena mina lento ayiphumele ekhaya imhlulela ukuthi ayenze la kaMseleko. Ungeseka lokho. Because nginomuzo omkhulu. Ikona kuphela engikhuluma ngakho. Manje nina senifaka okunye okuningi. Yazi mina noMakhumalo we are right kakhulu and angikwazi ukufaka abanye abantu mangikhuluma ngaye because labo bantu kuyoba sengathi bakhulu kunoMakhumalo. So that will be unfortunate, but I'm simply saying uMakhumalo lento ayiganile emenza bomesisi Mseleko number 3, meaning kusho ukuthi lento ayiganile fanele ayeseke iyona kuphela engikhuluma ngayo. Angikhulumi ngokunye lokhu nina nikhuluma ngakho and kuyangitshela mina ukuthi anikho esithembweni because kube benisithembweni benizo understand ukuthi Mseleko ukukhuluma ngesithembu. But ngiyabonga kakhulu konke lokho enikushoyo kuyasilekelela ekutheni sikwazi ukuya phambili and engathi ningaqhubeka njalo nime nje nina besilo nime nina beqhawe nisilekelela ukuthi sikwazi njalo ukuya phambili. Ngaphandle kwenu asiyilutho. Siyabonga kakhulu. Angazi ke noma abantu basasifuna isithembu ngoba kungenza ukuthi sebe decide ukuthi isithembu ngisasifuna, isithembu ngiyasifuna. Ayibambane khona. Hey, hayi ke Tata Mseleko bethina niyamva nani eyicacisa uba ebengathethi ngento ba uMakhumalo nobe ngafumani bantwana yena bethethe ngoba uMakhumalo lento wayisukela kowabo uzomlekela uzomxhasa kwaMseleko akayenzi, meaning akamsupport kanti wezela uzomsupport ngoba unomzi omkhulu. Iyaxaka ke kule nkulubo yakhe because uMakhumalo ngoyena muntu osimbona thina oko wemxhasa uTata Mseleko since saqala ubukela uthando nesithembu, and then intsha ke into bebesiyibona ingathi noko abavisisani ncamncam nakhona khangada gqushalaze kucaca uba uyahamba njengabanye. Kodwa ke okunjani azothi ngoku into wayisukela kwabo akayenzi, kodwa nanku besando kusigusha kulo Makhumalo yobulela abazali bakaMakhumalo uba uMakhumalo yonke into wenza kakuhle uyamxhasa uyathini. So ngoku ngoske angakholwa yilento ka wife number 5 sele ngoku engayenzi into wayeyizele kwaMseleko. Hayibo Tata Mseleko mahadlala ingathi and ke ngoku asikwazi uba sithi siyamphikisa because khangalikhuphe athi ungafumani kwakho abantwana. Ke nyani ke niyayibona indlela bingayo la clip uveske wathi into wayisukela kokwabuza apha kwaMseleko yile like afailayo kuyo. So sacingela ke thina kumhlawumbe into engafumani bantwana because kaloku yoba kamsupport asiyazi lento lesiqala uyiva ngayo. In fact besiba busy apha sigobhoza ngoba uMakhumalo unguyes baba tonton uyabo. Hey, but ke sana yena ngoku uyayiphika yonke lonto leyo uthi ebengathethi lento siyithethayo. Kuyacaca uba thina asikho sesithembini but yena otherwise ebethetha lento ayithethayo ngokuchaza ukuthi uMakhumalo akamxhasi, which is into eyisukele kokwabo. So ke sithi abarongo bethu nani akukho sorry usuka kuTata Mseleko because what sithi abarongo sicingele rongo kanye simve rongo. Sendinomdla ke ova kuni banina niyiva kanjani lenthetha nguTata Mseleko uba hayi thina sithi abagabadeleyo ngokucinga yena bengathethi ngalonto leyo. Nina niyiva njani? Umamgobhozi uyandibona kwivideo elandelayo. Sawudibana ke ku comment section. Bye.